Lakwan na kamaning sala, eka lungkot akong bara, ako'y kinumo at yung siping mo. Eka tatakot, eka kakalog, at yung siping mo, alam mo, signan mo. Eka tatakot, eka kakalog, at yung siping mo, alam mo, signalan mo. Eka tatakot, eka kakalog. Mapilang kapabaluan king pamamukulat ng pisambang maragoy. Eye kakalingwan ng pamanyulod face mask pachelul walong munta pisamban. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palug pisamban. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lungup isamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan inke kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilog, bangit turunan ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lungog pisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilog at kilwal pisamban. Panayon tala ding ashers para duangan ding kekatamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangan dyan ing ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iyatsyat la ding adwang gamat o palad para king pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, total nanding anggang malayamahit king pisamban. Kaibat ni Misa, kakalingwan ni balik din kaya kayong contact tracing form.
ngalan mo. Yarap na kamangking ko, asbo mo emitiko, o sera man patibong, eka numanot masiro.
Pangandyan tayo ing orasyon, kilagyoning igpa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Ing anghel ning Ginoo pabalwane ing Birhen Maria, At kinagliya lalamning banal na Espiritu. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, yanasa. Ani ko alipaning Ginoo, Malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, yanasa. Ing divino verbo, mi katawan niyang tao. At may kisaut ya kaya katam. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, yanasa. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Baming apang ay tuliran, nabangnan ng pengako ng Jesucristong ginuta mo, yanasa. Manalangin tamo. Tapukaran mo sa akong grasya, ginuming Diyos, king kaladwami. Arampat king pamamalita ng anghel, akilala mi ing pamikatawan ng taong Jesucristo, anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan mi naman sana yung ligaya ng pangsubli ng bebye. Alang-alang sa po iti, king ginumi mo rin Jesucristo. Amen. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngayon at mangdaman king alananga, yanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngayon at manggaman kinalananga, yanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngayon at manggaman kinalananga, yanasa. Kilagyoning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Yanasa. Bilang balayan na may tipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi po, pakisigraduan na isulat ka rin kaya katamong contact tracing form, inkompleto ang pong updated a detalye, din kaya katamong set number pa kapaskil laking lalam da rin kaya katamong luklukan, isulod yun pong masalese din kaya kayong face mask at face shield hanggang mayari apong misa. Dakal pong salamat. Maya payabak po kaya kayungan, may tipon tamo po ngeni batayang samban, purian at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Paraking kapasalamatan da puri William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Florentina Alves, Adier David, Zenaida David, Calfern Manufacturing Philippines Incorporated, Mr. and Mrs. Ryan Calara, Zian Adriela Calara, Ryan Margo Calara, Mary Alice Pedimonte, Charlie Nilo, Salvacion Nilo, Mr. and Mrs. Nilo Makabudbod and family, Krista Marie Alvarez, Leonard Gregory Alvarez, Josie Alvarez, Jule Buen, Florendo Buen, Luz Veminda Colante. Para king Aldo anibersaryo ni Karelang Kiebaitan, Derisioni Pangilinan, Melvin Pangilinan, Remedios Pangilinan, Asuncion Pangilinan, Dr. Mariano Due. Para king physical ang pong spiritual pasalamat ng tangpyo and mga auring between and family. Para king kapaldanan kakakatawan ang pong spiritual ng Ed and Tess Manalang and family, Gabriel Fabela Jr., Gabriel III, and Julie Fabela, C. Salonga and family,
Ricardo Ramirez Sr., Corazon Shaponco, Manuela Bautista, Vilma Sicat Alfonso, Cirilo Dizon Lissing, Maria Aileen Dizon, Roque family, Estel Patrice Mijares, Paraging kayadwanan dat pamanantabi ng Banal Espiritu kareng families and friends of Father Noli, Father Meg, Father Mark, and Father Marvin, HRB staff and mandated organizations, Mario Trinidad Lazatin and family, Rodolfo and Vice Governor Lilia Nanay Pineda and family, Governor Dennis Sanyoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitug and family, Francia Manyalak, Ryan Leslie Quinto, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Mananquil, Josephine Gonzalez, Marian Mananquil, Joy Espino, Yoli Quito, Jacqueline de Jesus, Nina Cruz, Jean Aison Guidote, Asher Angelo Diaz, Nathaniel Gabriel Bustos, Colleen Pangilinan, Christian Jerome de Guzman, Michelle Rengel, Rolando Rengel and family, DMI Daughters of Mary Immaculate and their families, for good health and protection of Alex, Lair Paras, Allery, Mirla Paras and family, Alvin, Michelle Paras and family, AJ, Jill Paras and family, Armin, Courtney Paras, Gabriel III, Julie, Cara Fabela, Kay, Javi Javier, June, Mel, Abigail Ramirez, Ferdinand, Vicky, Cesar Ramirez, Edita, Adrian Lorenzo, Angelica Gonzalez, Lou Between, Arlinda Espino and family, Rona Silva and family, Rosario Manalang Demigilio, Sister Myrna Lois Salas, Helmi, Luis, Kayla and EJ Between, Paula, Alan Pita and family, Andre, Megan Between, Bernie, Jing, Jep, and Miko Between, Jeannie, May, Calium Patridge, Bunny, Sel, Gian, Yumi Between, Lou, Vicky Between, Gina, Lee, Leo Grabarski, Sarah, Gerard Santos, Josel, Grace, Ira Between, Andrew, Rina, Kyle, Kirsten Coro, Kelsey, Cory Windorf, Caitlin, Austin Smith, Cherry, Chato, Ryan Ginkgo, Eva Palma and family, Seni Kapili, Abigail, Sofia, Alex Dorset, Gloria Kabugayan, Vicky Ramirez, paragi malalago ang kapaldanan daritang Pio and mga auring between, Ricardo Ramirez Sr., Helen San Pablo, Lawrence, Renato M. Panganiban, Rodolfo Dizon, Maria Antonio, Agapita Villaforte, Milagros Amador, Amador family, Jose Amador Jr., Arnold Amador, Maria Luisa Tolentino, Melissa and Proculo Reves, June Rev Limzon, Sitong and Dina Villanueva, Roberto Sanchez, Kylie Cunanan, Manuela Angeles Abelia, Mr. and Mrs. Fernando Bongon and family, Eddie Manalang and family, Israel Beswayan, Alberto Pascua, John Rick J. Arceo. Ganakantala naman din kaluguran tamang mayangon na biye, lalong-lalo na Rita Sita Wilkerson, Aurora Nepomuceno Valdez, Dr. P.J. Nepomuceno, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Monsignor Francisco Ricafort Lansang, Jose Joaquina Between, Antonio Dizon, Lourdes Dizon, Mariam and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca de Choco, Alfredo Chao, Chua Tang Eng, Yao Bun Keng, Edward Yao, Santiago Tay, Antonia Reyes, Maximo Chao, Simeona, Cecilia, Lolita, Isabelo, Abraham Tayag, Jose Sensing Suarez, Sofia Suarez, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Tess Pabalan, Sofia Malyari, Aurora Suarez, Felipe Buon Jr., Rosenda Malik, Alvira Dizon, Eusebia, Gloria, Roan Ramirez, Joscoro Sr., Lucila Ramirez, Joscoro Jr., Josdado, Nerio Ramirez, Edgar Ramirez, Aurea Montalvo, Manolo Dizon, Elsa Duis, Max Fabela,
Deden Mulyadi, Rosario Siaponco Manalang, Raquel Manalang Davis, Esperanza Yap Chua, Helen Yap Chua, Gomer Solita Yap Chua, Jaime Yap Chua, Fortunato Soledad, Seferina Soledad, Francisco Chanco, Maria Chanco, Chua Kinchi, Apong Bising Pinlak, Benjamin Canlas, Sister SLH, Kits Roque, Kitong Roque, Tom Ricafort, Mency Roque, Belen, Amado Layo Calma, Emilia L. Manaloto, Maria Teresa Javier, Francisco Engelacia Ortega, Ernesto Ortega, Mark Oliver Cruz, Robin Guevara, DC David, Keith Jerome David, Ricardo and Demetria Pineda, Soul Nearest the Gates of Heaven, Carlito and Nicolasa Pineda, Manolito Gueco, Lorenza de Guzman, Lucas de Guzman, Vicente Martin Rivera, Carlos Antonio Villaflor, Feliciano Arcelia, Juan Resma Sigat, Manuel Malonzo, Ponciano Malonzo, Sofia Malonzo, Albert Pangilinan, Teresita Balahadja, Gloria David, Maria Fatima Pionela, Domingo Chan, Virgilio, Gloria David, Jesusa Jacinto, Jose Genaro Jacinto, Maria Jessica Jacinto, Ignacia Jacinto, Romeo Jacinto, Fernando Manaloto, Perla Salvador Villaga, Luminoso Henson, Felipa Henson, Anita Ocampo, Anne-Marie Santos, Madam Victorina, Carmelo Tarzan Lasatin, Pedro Giron, Gurion, Aurora Gurion, Rodolfo Tuazon, Ana Rivera, Annette Rivera, Jacobo Tuazon, Aquilina Tuazon, Roger Tuazon, Bartolome Rodrigo Sr., Rodolfo Ilustre, Rufino Gutierrez, Rosalina Tobias, Victoria Nugid, Joshua Campos, Rufina Campos, Jose Campos, Natalia Ginto, Vivencio Ginto, Raquel Ginto, Alfredo Salas, Maria Pangilinan, Donald Canlas, Nunelon Kakap, Susan Grace Ancheta, Amado Guevara, Regalado Fabros, Bonifacia Colarte, Alberto Colarte, Jaime Jr. Colarte, Fernando Cunanan, Angelito Abrea Cortez, Purita Abrea Cortez, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Carmen Dizon de la Cruz, Seferina Dizon, Roberto de la Cruz and Bienvenido, Ashrid Liam Solano, Ernesto Solano Sr., Fausta Solano, Ismael Orquia, Isabelita Orquia, Vladimir Orquia, Lydia Gabriel, Herminia Lopez, Inocencia Gabriel, Agapito Ochoa, Alain Gomez, pangaditala di sablang kaladwa, lalong-lalo na rin mangailangan kim pakalulo ng Ginoo. Ing magmisa tamo po'y Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Kalma
Kilagyanit pam poning anak ang poning banal Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Hesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal Espiritu manatili kaya kayungan. At kaya ka antimorin. Pakamalang kong kapatid, pasalamat siya muna naman ing kapatid tamo, Brother Willie David at ing kayang pamilya. At ngayon aldo iti pagmasusyan tamo po ing solemnidad ning pangadala na banwa ning Nuan a Birhen Maria. Pupugayan tayo, pupurihan tayo, parangalan tayo. Uling sinabi ng Jesus, ing ninuman sumuyo kanaku, parangalani ning kanakong igpa. Nya itamo ing Diyos, parangalan tayo po, ing Birhen Maria, meging tapatya, king kayang anak, Jesus, ing kakatamong talapagligtas. Ing Birhen Maria, yapoy minuna ng diling inatbus. Ing Birhen Maria, yung minunang diling linigtas na. Inyapin ing Birhen Maria, mi pangagliyang alang kasalanan. Alayang kasalanan, uling yang ing tanggap, king Diyos aginutamo. Ing Birhen Maria, ing minunang diling mig first communion. Pisabyan tamo po nga ng Jesus, ako ing tinapyan ing biye, ing mangan king laman ko, at minum king daya ko, at inyang biye alananga, at pasubyang king miye king taulingaldo. Ing Birhen Maria Metea, dapot agadyang sinubling mebye, at delanin ing ginutam king ligay banwa. Nung nukarin niya Jesus, karin niya ing Birhen Maria, agadyang tinuki, ing Birhen Maria kaya, uling meging tapat siya kang Jesus. Itamo po ngening talatukin ng Kristo, misaneldo, nung nanang milyari king Birhen, malyari mo na naman po kaya katamo. Inya ita, ing katawan tamo, madunot siya pa mo, masiraya pa mo. Pero ing Birhen, midalaya banwa, kaladwa, ampo pang katawan. Ban kanita po lalo tapang maging karapat dapat magmasusi kaniting kareting banal na misteryo. Basibayo king mipnong kapakumbaban, sisyan tamo po yung kakatamong kasalanan, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, linupig mo ing kamatayan, at gawa ing sarili mong pamanyubling mebye, meto nga pangakong mibangon iba't king kamatayan. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalolo. Hesu Kristo, imariyang indumo tikyan ka king kekang pamaytas king ligaya banwa, at nginiring hanggang likas lahi aw sandeng mapalad. Kristo pakalulu. Kristo pakalolo. Ginong Jesus, bababa mo ring matas alug at mabandi, yangat mo ring kaluluwat kakatman karing mangayap a balita. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalolo. Balikdan ming mipnong pakalulu ing kang balayan o Ginoo, at patawaran ding sablaming kasalanan. Umekang sopan mo, ring kang talasuyo, at tayran mo kami painturo, king bie alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
panalangin tamo. O Diyos sa ginumi, dela me banway Maria king kayang katawan at kaladwa, ban makirake king lubos ng tagumpe Jesus ay anak mo, king kamatayan, iti ulinaning kete king yato, mipnong kababanyang sinuyo king tangkamo, anting mumunang dili ka ring sinalpantaya, ipagkalog mo kaya kami kayang kapagsadyan manalig king kaya kang kaburian, bamong alupiging dewakan at kamatayan ay etyo kaya kami, at atayid alang kasasagkulan kambi ng Maria, kintula mong alanangga, itiyadwan mi kaya ka, king kapamilataning ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Pamamasang ibat king libro ning kapahayagan. Mibuklat ya ing templo na ning Dios karin banwa, at ikit ke ing kaban alulanan na ning keyang kasunduan. Kanita lintoya king banwa ing metong ama kapagmulalang tanda, metong yang babaeng makaimalan king aldo, at makatoklo babo ning bulan. At atin yang labing adwang batwin ing koronang at syuking buntok na, malapit niyang manganak, inyang sasaying singya at kukulisak, king pakiramdam na. Atin pang metong atanda alinto king banwa, metong yang maragul at malutong dragon, atin yang pitong buntok at apulong sagu, balang buntok na atin yang korona. Kelad kad nala king iki na, ring katlong dake karing batuin na, ning banwa, at bildog nala king yato. Kay bat nanita, tinalakadya arapanan ning babaeng malapit ng manganak, baneng kanak inganak, inganak, kabud mi baitya. At menganak yang pungol alalaki ing babayi. Dapot ating sinamsam king anak, at delane king Dios, at king keyang trono. Ing anak ay iti, mitagulaling yang maging ari karing sablang bansa, king kapamilatan na ning pamalukang bakal. At tinipladya ing babay, papunta king desyerto, king lugal asidyan na ning Dios para keya. At dimdam ke ing metong asiwalang masikan ay batbanwa, nga nang sinabi, dinatang na ing pamagligtas na ning Dios, pepakit na ing keyang upaya antimong ari, at ing upaya na ning keyang Kristo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing reyna makatalakadyakin dane mungwanan, makapiblas siyang ginto. Ing reyna makatalakadya king dane mong wanan, makapiblas siyang ginto. Kindane mungwanan, ing kerang reyna, karineman, gintong dalise, lareng alaas na. Ing reyna makatalakadya king dane mong wanan, makapiblas siyang ginto. Makirandam ka, o babaeng maging reyna, tingiran mo kakong amano, kaya kang kamaganak at kaya kang kabalen, kaya ka nalangan kalingwan. Ing reyna makatalakadya king dane mong wanan, makapiblas siyang ginto.
Bustan ingligwan mong tangle, yang pagnasan ning ari, ya ing ginumo, inya pamintuan me. Ing reyna makatalakad ya king dane mungwanan, makapiblas yang ginto. Mireslak kambening tula at saya, at delano kimpalasyo ning ari. Ing reyna makatalakad ya king dane mungwanan, makapiblas yang ginto. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Ing katutuan, sinubliyang mebe Kristo, at siya ing katunayan, king ding mete, sublila namang me. Huling nung makananong king kapamilatanan ning metong ataw, dinatang ing kamatayan, king makanyan muna mang paralan, ing pamanyubling miye, datang king kapamilatanan ning metong ataw. Uling king pangayagom ta, ring tao kangadan, metela. King makanyan muna mang paralan, ding tao sublilang miye, uli na ning pangayagom da, kang Kristo. Dapot, ing balang metong king sarili ng kabilyan, I Kristo ing mumuna karing sabla, kaibat detang makayagom kang Kristo, king oras na ning kayang panyatang, kaibat nanita, datang na ing kawakasan, at sakupa na lang Kristo, ring sablang mag-ari, manungkulan, at makikayupayan, at ibyena ing kayarian ng Diyos, ay pa. Uling sukat siyang sumakop kay Kristo, hanggang enala asambot ng Diyos, ding sablang kasalang na, at ibili lalam ng upaya. Ing katataluan, akasalang, asambutana, ya, ing kamatayan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. I Maria midalaya banwa, at dinganghel ning Diyos, kinulisakla king tula. Ing Ginoo, manatili kaya kayo, At kaya ka antimorin. pamamasa king mayap abalita agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, O Ginoo. King panahon na ita, ginayakya i Maria, at marapalyang minta king metong balen king kabundukan ning Judea. Mintaya king balen ng Zacarias, at dininaning mayap aworas i Elizabeth. Inyang dimdam ng Elizabeth ing pamagmanano ng Maria, ginaloya ing anak king Atyana, at i Elizabeth, mikatman niya king Espiritu Santo, migsalita yang masikan, nga na,
Mapalad ka karing sablang babay, at mapalad yan naman inganak amibay keka. Makanano kong pangaytuliran ing dalawa nako ning induning kana kong Ginoo. Uling kabud dimdam ko ing kekang pamagmanano, ginaloy inganak kingatyan ko king tula. Mapalad ka, uling paniwalan mo, kinging balita na kaya kaning Ginoo, mipal tutu. Nga ng Maria, ing puso ko pupuryani ing Ginoo, magsayaya ing kaladwa ko, uli na ning Diyos, akakong talabagligtas. Uling ena ko kelingwan, akong maluka ng alipan. Manibad ngeni, awsanda kong mapalad, ding sablang tao, paulining mga ragul abbage, adepatana kanako, ning mayupayang Diyos. Banal ing lagyuna, kalulunusan nala ring makitakot kayo, karing sablang mitukituking lahi, inatyat ni ing mayupayan ng takde, at simbulat nala ring mangatas alub, ketang kapalaluan ning karelang nasa. Bigsak nala ring ari, iba't karing karelang trono, at dingatsuking kababan, ilang tinasna. Pepakabsya nala ring danupan karing mangayap abage, at pepalakwa nalang alang darala ring mabandi. Ti para na ing pangako na karing pipumpunan tamo, at dinatangya baning sopan ing Israel abalena. Pepakita naning pakalulu, i Abraham ang ponting sablang palipina, at inabayaning Maria, Elizabeth, kilugdaring atlong bulan, kay Batnanita, minuline. Ing mayap abalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Good morning po kaya kayungan. Mayap a Diyos, mayap ayabak ning Diyos po kaya kayungan. Antimurin po, ding atsukaring karelang pibale-bale, ang makiyagum mag-participate kaniting Santa Misa. Pagmasosyanta mo po ngeni ing solemnidad ning pangadala na banwa ning kakatamong Ginoo. May interapya po ing the bread of life. Ako ing tinape ning biye at inipay bat banwa, pero atin niya pong kaugnayan na po king tinape ning biye. Ing pangadala na banwa ning Birhen Maria, alayo po keng Biblia. Inyapin, itamo mo pong katolikong maniwala, kinging Birhen Maria, kaybat ng mete, mi dalaya banwa, kaladwan pong katawan. Alayo po keng Biblia, nyaring katoliko, la po maniwala. Pero nanuya po yung kakatamo, kasi ila, nung makasulat keng Biblia, la po maniwala. Sola Escriptura nga, makabase mo po in karelang kapaniwalan keng Biblia. Lawen niyo po, agyan ingamanong Biblia, alayo keng Biblia. Dingpe nga rin na ning indong Birhen Maria, alalo keng Biblia. Di nung alalo lang makasulat keng Biblia, buri nang sabyan alayang pengaring Birhen. Nano po yung kakatamong kapaniwalan ni tamong katoliko, makirandam ko po sanang masalesin, ko pa mo tututuran. Itamo pong katoliko, o ining kapaniwalan tamo, ating written tradition. Ing written tradition niya pining Biblia. At intapang oral tradition. By word of mouth, misulat keng Biblia. At intamong katlo, at intamong magisterium of the church, the teaching authority of the church.
at lulang kaya katamo. Written tradition in Bible, oral tradition misulat keng Biblia, pero ding minunang Kristiyano paniwalanda. At ang timurin po ngeni, the magisterium of the church, the authority, teaching authority of the church. O yan po, nung lawin tayong Biblia nga na John chapter 21 verse 25, nga na po makasulat, nung ing-ega na ganang sinabi ng Jesus, depata ng Jesus, misulat ngan, agyang mabilog ayato, po mipagyo. Amen? At tingin misulat, niya po, at tingin misulat, niya ita matintang oral tradition. Tradition niya po in the Assumption of Mary. Pero, agyampang makasulat keni, di nandok mo pong teksto keng Biblia, ban kanita, maging malinoy agyang alayo keng Biblia ing pangadala na banwaning Birhen Maria, manakit kang teksto keng Biblia. Pakiramdaman tayo po. So, akit me kening sabihan ko kaya kayo, iyada ng poyeba, keng lumang tipan, kaibat keng bayong tipan, the new Adam is Jesus, and the new Eve is Mary. Akit me kening pamangan, king lumang tipan, at akit me ing pamangan, king bayong tipan. Nanuya po ngeni, ibiyeke kayo inyanging Diyos, ing lalaki yadan, dalani king paraiso. Makirandam ko pa po, Genesis, ne po, Genesis chapter 2, verse 16 to 17. Malyari kong mangan, karing bunga na ding tanaman, ang makapadurot, kening tree of knowledge of good and evil. Pero kening tanaman king libutan, eko mamangan. So pamanganan po ni, sasabihan po ni naman yung pamangan. Eko mamangan kaniti, sibukano po diya ng poyeba. Maging tapat la kaya diya ng poyeba. Kening libutan, the tree of knowledge of good and evil, kayo mamangan, oras mangan kayo, mate kayo. Nanong gawa na ning demonyo, tikswa na la, may tuksula diya ng poyeba. Diba? Ing Eva, Eve, ing burina pong sabihan, keng Latinized siya po na, Eve, Eva, burinang sabihan, the mother, life. Eva, Eve means life, the mother of life, the mother of all living. Eva, baligtad niya po yung Eva, nanuya. Ave, 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 Ave Maria. Mary is the new Eve. Inyang mi kasalala menganla, ketang babawal na ning Diyos, eko mamangan kaniti. O bating babawal na ning Diyos, penganda. Inya naman datang Yesus, kinwaning tinapit, tanggapan niya iti. Papakani kayang katawan. O ba't ining papakana, Jesus, era neman kakananding tao? Amen? Kakananin nga na ning Diyos kang adanan po yeba. Ing babawal na ning Diyos, pengandi. Jesus naman, tanggapan niya iti, ing kayang katawan. Uling babyan king Santa Misa. O ba't kaya raklandaring tao, era naman kakanan. Ing papakana, era naman kakanan. Nyay kayo, pumapalad kayo. Papakani kayang katawan,
Pupunta ko kit iban mangan. Tanggapan niya iti ikongan. Po? Oning sinalangsang la diada ng poyeba, inya pong sinalangsang la, may gumpisa na yung kamatayan, may gumpisa na yung kasalanan, may gumpisa na yung danop, may gumpisa na yung kamatayan. Diada ng poyeba, migdalalang kamatayan. Ing Birhen Maria at Jesus, migdalalang diye. Amen. Akakit siya po. Nya importante po yung Maria, yung Birhen Maria, the new Eve, at Jesus, the new Adam. Nano pa pong sinabi na kayong lumang tipan, pakiramdaman niya po. Genesis, anyang mi kasalala diada ng poyeba. Siyempre, nung mi kasalala, Primero may kaluguran lay ing demonyo ang popa ieba. Dapat ken Genesis chapter 15, pakiramdaman niya po, nga na, I will make you enemies. I will put enmity between you and the woman. Niya po? Pikasaman da kayo, pipagkamuan da kayo, ika Satanas ampoy babae. Tandaan niya po ining babae, woman, you Satan, and the woman, I will make you enemies. Wari Eva, ang popay Satanas, miyabela, nyamingan niya Dapat datanging panahon, pangako niya po ning Diyos ing kayang anak. Niya sinabi na, ika Satanas, you and the woman, I will make you enemies. Nino yung woman? Nino po yung woman? Mantatamo kayong bayong tipan. John chapter 2, verse 4. The wedding at Cana. May gisa ning alak. Masyado lang minom alak din ng bisita kayong kasalan. At yung Mama Mary, at yung Jesus, at ilureng alagad ng Jesus, kepaltan lang alak, na nung gawa ng Maria, linapit sa kang Jesus, they have no wine, na nung peki ba ng Jesus, woman, diya po, oy nina, sabihan na rin nga Katoliko, lawin mo na, inaus ng babae, imana, bakit inaus ng babae? O din na sinabing, Mami, o bating sinabi ng Jesus kang Maria, woman, uling iti po, yapi na yung tutuldo na keng libro ng Genesis, you and the woman, ing woman keni, yapi ng Birhen Maria. Keng lumang tipan, laltone ining babae, woman, this woman is Mary, the new Eve. Muntata mo niyang makapako na king krus, Jesus, at yung Birhen Maria, na nung sinabi ng Jesus, King Birhen Maria, woman, this is your son, at yung San Juan, woman, nga na naman po, o nasasabihan, Mary. O nasasabihan, Mother. Uling papakit ng San Juan. Itang sinabi na keng Genesis chapter 3 verse 15, you and the woman, you, Satanas, ang poing babae, pipagkamuan da kayo, ing babae keni, yapining Birhen Maria. Woman, this is your son. Nepo, kay ba't nga na kang John, this is your mother. I Maria, i Jesus, penabili na katamo king kayang ima. Woman, this is your son. I San Juan,
iya po yung peka representative tamo, kinlalam na ng krus, ang tinamong sinabing Jesus, woman, these are your children, itamo pong anak ng eni. Penabili na katamong Jesus, king imana, inyang sabihan na, woman, this is your son. Woman, Mary, these are your children. Mary, the mother of all living, the mother of all Christians, the followers of Jesus. Nung iib, the mother of all living, Mary is now our mother. Makagising ko pa po. Explain kaya po ni the role of Mary. Bakit kailangan niyang midalaking banwang? Po? Ngini, inyang sinabi ng Jesus, Son, Iwan, this is your mother. You Christians, your mother is Mary. Mary, these are your children. Itamo pong anak no. Uling Kristo, kapatid tayo. Inyang may binyag tamo, meging kapatid tayo Kristo. Inyapin, anak na katamong Maria, indu na katamong Maria, indu tayo Maria. We are all the children of Mary. Woman, this is your son. Woman, Mary, these are your children. And John, here is your mother. You Christians, here is your mother, Mary. Penabili ni Mama Mary kang Juan. Nano pong gawa ng Juan? Dela ni king pibale-balena. Balwan niyo po, sasabihan da rin katoliko, dakalyo kanu anak ing Birhen Maria. O nung dakalya anak ing Birhen Maria, o ba't penabili ni kang Juan? O nung atinyang dakala anak ing Birhen Maria, sana tilo ka rin. Nga po, nung dakalya anak ing Birhen Maria, dakalya kapatid di Kristo. O ningali, detang sasabihan ng kapatid, ilapin ding kamag-anak na inyapin ni Jesus, penabili ng Birhen Maria kang Juan at nano pong milyari. Pakiramdaman niya po, papunta na ako kening Assumption. Delaneng San Juan king Ephesus, nung nukar niya makatuknang isan Juan at karin sinopaning Birhen Maria. Bibiyaya ing Birhen Maria, sasabihan da metwaya ing Birhen Maria, o niyagyan pang metwaya, metaya ing Birhen Maria. Anya kanong Matea, atilo rening alagad ng Jesus, pera mo, it's Santo Tomas, the doubting Thomas, o ini po yung tradisyon tamo, alayo keng Biblia ini, pero oral tradition, meteng Birhen, at ilureng alagad ng Jesus, pera mo Santo Tomas. Kitkut de, anyang mikut-kutsing Birhen Maria, after 3 days, abalita ng Santo Tomas, meteng Birhen, abalugbugan na, abalita na, meteng Birhen, nanong gawa ng Santo Tomas, pintalaning kayang kutkutan, ing kutkutan na ning Birhen Maria, pabuklat ni, inyang ibuklat ding kutkutan ng Mama Mary, alayo yung katawa na. Diba? Nanungikit na, ring alagad na, sampagang mabanglu, eya mesira, eya mebulok, ing katawan ng Mama Mary.
alayo king kutkutan, ingi kita sampagang mabanglu, at ing making conclusion da, Mama Mary, binyayaning Jesus, at delane, king ligaya banwa, both body and soul. Bakit po? Ulinging Birhen Maria, yung minunang diling tinanggap kang Jesus, yung diling minunang make first communion, na nung sinabi ng Jesus, John chapter 6, manibat verses 53 hanggang 56, nga ng Jesus, kening San Juan, nung kayo mangan king laman ko, at minum king daya ko, kayo mikabye king sariliyo. Ing mangan king laman ko, at minum king daya ko, at inyang biye alananga, at pasubyang king miye, king taulingaldo. Anyapin ni Mama Mary, tinggap na po'y Jesus, maging tapat siya kang Jesus, yung minunang dilimig first communion, Mama Mary, Mama Mary tikya ni Jesus, maging tapat siya kang Jesus, ang gaking kamatayan ng Jesus. Inyapin, karapat dapat mong Jesus ing pengakuna, kailangan ng gawan, nung lukar niya Jesus, nung nanong milyari kang Jesus, nung lukar niya Jesus, karinya mo na naman ing kayang ima. Jesus dinala niyang kasakitan, Mama Mary dinala niyang kasakitan. Jesus meteya, Mama Mary meteya. Jesus mibangon niya, ing Birhen Maria binanguning Jesus. Jesus pepayta siya banwa, ing Birhen Maria midalaya banwa, kaladwan pong katawan. O yan po yung milyari kaya. Yung mumunang diling may benefit, yung mumunang diling linigtas ng Jesus, ing kakatamong indu, ing Birhen Maria. Inyapin po, ngakupin, ing kayang the Assumption of Mary is the grand conclusion, the crowning recognition of her life. Pepay, mi dalaya banwa, o itaing kayang tauling parangal, the Assumption of Mary, kay ba't na pong meging tapat, king kayang anak, ing kayang anak, dela niya king banwa, kaladwa, ampong katawan. This is not only the feast of Mary, it is also our feast. Piyesta tayo muna naman. Nung nanong milyari kang Jesus, nung nanong milyari kang Mama Mary, malyari muna naman kaya katamo, uling itamo, tatanggapan tayo Jesus, kakanan tayong ingkayang katawan, inuman tamo ingkayang daya, nung nanong milyari kang Maria, malyari muna naman po kaya katamo. Ing pamyaliwana, ing Birhen Maria Metea, melaso ing kayang katawan, itamo matietamo, malasoya pa ing katawan tamo, madunot siya pa mo, kay ba't king taulingaldo, potang magbalik kay Jesus, miyabe pa si bayo, ing kakatamong kaladwa, ampo pang katawan. Father, malaso ing katawan tamo, opo, makanano ya pang miyabe, may laso ni, makanano yung miyabe yung katawan ng po pang kaladwa. Eko po balo, pero sinabi ng Jesus, may bangon tao. O retang may cremate, retang inuksera kayang dayat malat, makanano lang may bangon. Eko po balo, pero sinabi ng Jesus, may bangon tao. Eta na po problemahan nito. Ing maproblema, ing apong Ginoo. Ing importante, sinabi na. Ing mangan king laman ko, at minum king daya ko, at inyang biye alananga, at pasubyang king miye,
king tauling aldo. Kaya tuto king Domingo po, isundo tayo in the bread of life. Ngayon may interapya, pero ting pamoring sinabi, tungkol keng bread of life, Jesus. Keng Domingo, isundo tayo po in the bread of life. Amen. Ipasiyag taming kakatamong kasalpantayanan, itamongan po, sasalpantaya ko. Sasalpantaya ko, King Joseph, pangmayapayang totoo, linalang King Banuatiato, at kang Heso Kristo ng anak ng bugtong aginuta mo, pengagliking upaya ng Espiritu Santo, mibayit kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako King Cruz, Mete at mi kutkot, tinipaya ka ring Mete, King Katlungaldo, sinobliang Mebye, pepaitas siya banwa, makaluklok wananing Joseph, pang mayapayang tuto. Iba't ka rin magbalik yan naman ketiban mo kum ka ring mabye ang pang mengamate. Sasalpantaya ko, King Espiritu Santo, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamakling Santo, King Pangapatawad na rin kasalanan, King Pangasublirang Mieding Mete, at King Bie Alananga. Amen. King Saup ng Mariang Indo Tamo, miyabe-yabe tamong manalangin, King Igpatang at Sibanwa, banbalikda na katang mipnong lugod, itang kiyang talasuyo, at gawang mga ragul abagi kaya katamo, nga tamo pong manalangin, Gino pakiramdaman me ingke kang balayan. Gino, pakiramdaman me ingke kang balayan. Ban ing Gino, ipakit na ing kayang lugod, kareng anggang matampang sinuyo kaya, ating mamatawad ng pakalulu, kareng migkulang kaya, at king metong at metong, manalangin taking Gino. Gino, pakiramdaman me ingke kang balayan. Ban ing Gino, ipakit na ing kayang upaya, at ipagwalo no rin tao mapakumbaba, ang madadakkurak, at ipayabo na kaya katangan, inluguran talat galangan, manalangin taking Gino. Gino, pakiramdaman me ingke kang balayan. Ban ing Gino, ibiyan na kaya katamo, ing kapagnasan, at sikanan tupad, karing kayang amano, karing biyeta mo aldoldo, kip mong sigasig at saya, manalangin taking Gino. Gino, pakiramdaman me ingke kang balayan. Ban ing Gino, di na nakatang kamalayan, king kalukan ding kaya katang puso, bang akap mo nakatamo king kayang kamong loob, pamananggap ka rin tao, at pamaglingap ka rin kalulu, manalangin taking Gino. Gino, pakiramdaman me ingke kang balayan. Ban ing Gino, daptana at impakan, karin danupan, at ipayabot karin tao, at kareng masikanan ni Tingyato, ingibiyera king balang metong, ing karampatan ng dake, king bandina ning yato, manalangin taking Gino. Gino, pakiramdaman me ingke kang balayan. Ngeni, adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Ginoming Diyos, kaniting kapiesta ning pangadala na banwang Maria, ipanalangin ming katman mo kami karing sablang mayap abage, panwanan miya ing banal mong lagyo, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Manalangin tamo kapatad ba iting kakatamang dawon, ing kakatamang tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king harapan ng Diyos, ikpang mayupaing totoo. Tanggapan na saning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ng kayang lagyo, king kakatamoy kasaplala at ni mabilog ng Santa Iglesia. O ikpaming miglalang, tanggapan mo sana iting pamagayin ming kasuyuan keka, tinasming Birhen Maria king ligaya ning banwa, kapamilat anding kayang panalangin, sopan mo king magdulab keka at mibiyebye king lugod mo, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ingino manatili kaya kayo, At kaya ka antimorin, iyat nayo rin po suyo. makayat na no, king kino. Pasalamatan tayong Diyos aginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan ka rin. Oig pa, Diyos king alananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Iso-Kristong ginumi. Ngening midalaya banwa ing Birhen ay induning Diyos, ing umpisa at larawanan ng Santa Iglesia, king kayang kaganapan, mirinan, kapanayan at kaligayan, ing pamakiya gumikeka. Emo pepaboren ing dumalan niyang kasiran, ing katawan ng Birhen, amigdala at sinese king kekanganak, ing ginuning sablang biye, king ligaya ning pamikatawan tao. Ulinitang kambeda ring sablang koro ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makiabe alang tuknang babiye kapurian keka at ngaming kakanta. Tunay kapin banal oy pa, ikay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin kingupayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ng ginuming Jesu-Kristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, piraso ni at binyene karingkeyang disipulo nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti kanakong katawan, amidawon para kay kayo.
Makanyan mo naman kay ba't ning apunan kinuha ning kalis. Pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis ka rin kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti, ikongan, minum ko kaniti. Iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, bangketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyangin ing kaganakan miyoy pa, ing kamatayan at pamanyobli ng mebiyan ng anak mo, daraon miya kaya kaiting tinapin ing biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumbuyo kaya ka, mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami ngansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kamben ang Francisco ing kaya kaming Papa, i-Florentino ing kaya kaming Obispo, i-Pasiano ing kaya kaming Obispo emerito, ding sablang obispo, ading pari, Father Meg, Father Mark, and Father Marvin. Ganakan mula naman ding kapatid ming Pepay Nawanat, maninaing subling miye, ading sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanangga, ban kaya bening nuan Abirhen Marie Indoning Diyos, kambenang San Jose, ding apostol, at ding sablang banal, at tinupad kim malmong kaburian, king kakabaning panabon, purian dakat paligayan, kapamilatanang Hesu Kristong kekang anak. Kapamilatan ng Kristo, kambena kaya, ipangmayupayang tutup, kagumning Espiritu Santo, pupuryan dekat arangalan, manggaman kingalan nangga, pupuryan dekat arangalan,
Abe, meto nga pamilya na ning Diyos, may kakapadad tamo, ikanta tayo, ing panalangin na tiro na ning Ginoo tamo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, banking kasaupaning kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kami king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa po babalikdan din kaya kaming kasalanan, no nelawan may kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan ang pangking kaburian mo, ikay mabibi at mag-ari manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka ang timurin. Pakita mo po ngening may kakametong tamo king kapayapan, kapayapan po kaya kayo kapayapan.
o ning ginutang Iso Kristo, ing makaibe tunay kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws kingapunan ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mana mo, kumayap na ako. Ing katawan ng Kristo, Amen. Paganaka po para king organisadong pamakinabang, ing pari o EMDC, ing lumapit kaya kayo, inya manatili kayo po karing pwestuyo, para karetang makasadyang tanggap kimbanal a pamakinabang, manatili kayong makatalakad at yetchat laring palad o gamat, para karetang yatanggap malyari tapong luklok o siklod king panalangin, hala na pong magsalita kabang makinabang. Salamat po.
Manalangin tamo. O Ginoo, ikasanan tatanggap kaniting sakramento ning kaligtasan, mipatnubayan kesanang papunta king ligaya banwa, kapamilatan ding panalangin ning Birhen Maria, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Pangadyan tayo po ing panalangin ng Pope Francis for the world. Eternal Father, you made the whole world stop spinning for a while. You silenced the noise that we all have created. You made us bend our knees again and ask for a miracle. You closed your churches so we will realize how dark our world is without you in it. You humbled the proud and powerful. The economy is crashing. Businesses are closing. We were very proud. We thought that everything we have, everything we possess, was the result of our hard work. We have forgotten that it was always your grace and mercy that made us who we are. We are running in circles, looking for some cure to this disease, when in fact, we need to humble ourselves and ask you for guidance and wisdom. We have been living our lives like we will be here on earth forever, like there is no heaven. Maybe these trials are your mercy in disguise. Maybe this virus is actually your way of purifying us and cleansing our souls, bringing us back to you. Today, as these words travel the internet, may all who see them join their hearts and hands together in prayer, asking forgiveness and asking for healing and protection from this virus. God, just wipe it from the earth. Father, you have been patiently waiting for us. We are sorry for ignoring your voice. In our selfish ways, we have sometimes forgotten that you are God. You only need to say the word, and our souls shall all be healed. Grant all this to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Luklo kayo po sagli. Announcement po mo muna pong dili. Atin tamang second collection for St. John Maria Vianney. Deti pong kayong donasyon. Mipuntalaking programa na ning CBCP Commission on the Clergy. At deta mo pong bisa eneman po compulsory, voluntary mo po, deta mo pong bisang sumaw para kaniti. Kadwa po, atilo po rin kapatid tamo kini King Santa Teresita Paris. Dening kapatid tamo magtindala pong tiket para keng parokyara. So pantala po, dito pong bisang sumaw, mamisali lang tiket, luwal na ning pisamban, nung malyari po sumaw tamo na rin kapatid tamo, King Santa Teresita Paris, Angeles City.
Suportan tala po, king kapamilatanan ng pamanyalitam, king kareng raffle tickets. At katatawyan po, fundraising sale at the patio. Pasibayo po, mimingat, darakala pa po rin cases keng COVID, Delta variant, deng hospital po sa Baknala, king JBL, at keng luwal makatent na lamo rin pasyente. Nyay sundo tamo po yung pamaningat ni. Mingat tamo at potang ingatan taming sarili tamo, ingatan tala muna naman dingaluwang tao. So, maging aware kayo po. Eko sa asawang misusulot kayong face mask ang pong face shield. Iya ko po potang lumakad na panisulot ko na yung face mask ang pong face shield. So, ulit-ulitan ko po, ingat, ingat, ingat. Protection na ning sarili, protection na po ding kaluguran nyo, king biye. So, may sakit, yan masakit. Ding hospital sa bakla at magastos po. Mimingat tamo. Dakal at akala salamat po kaya kaingan. Talakad tamo po para king tauling bendisyon, ingino manatili kaya kayo. At kaya ka antimoreng. At bendisyonan na kayo ning malugod na Diyos at ing kaya kayong pamilya, ingig pa, ing anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daun ni, umeta na king kapayapan. Salamat, King Diyos. Palakpakan tayo po yung Diyos at ing Birhen Maria. Para apanatilyan tamo yung gustong laot king bawat metong at metong, pakisabi mi po, manatili tamo ka ring pwesto, at panayin tala ding asherets. Ituruda po kaya kataming gustong dalanan, paluwal king kaya katamang pisamban. Paga na kami po na ila kakalingwan babaldog na yung forms, king kaun, ang makakabit lele daring pasbol. Dakala salamat po. Mapilang kapabaluan king pamamukulat ng pisambang maragon. Eye kakalingwan ng pamanyulod face mask pachelul walong munta pisamba. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palug pisamba. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lang upisamban, dumalan kang body temperature check.
Eye kakalingwang kuwanan in kaya kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilo, bangay turo na ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lungog pisamban. Tukyan tayo ang physical distancing kilog at kilwal pisamban. Panayon tala ding ashers para duangan ding kekatamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangan dyan in ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iyat-yat labing adwang gamat o palad para king pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, o talnanding hanggang malayamahit king pisamban. Kaibat ni Misa, kakalingwan ni balik din kaya kayong contact tracing form. Ikatakot, ikakakarong, at yung sipimul mo, signan mo. Ikatatakot, ikakakarong, at yung sipimul mo, signan mo.